Molweni ake nginibingelele bafowethu kwi-channel umkhanya kude. Igama lami mina nguVusi nje, bayamazi nje abaningi bafowethu. Angixolise ngokukhulu ukunyamalala bafowethu, nami isimo sempilo sibuye sathi ukungithinta lapha nalapha. Kodwa ke bafowethu sibonge ukuthi ke sisikhona kumkhanya kude TV. Abanye abafowethu abasizamayo abafuna ukuzovela, siyaxolisa abafowethu ukuthi sithaye ukuthatha isikhathi, kodwa sibuyile, sikhona, siyashutha. Engakusho nje namhlanje kunomfowethu okhona la phambi kwethu naye ozosithulela ke uhambo lwakhe lasejele, igama lakhe uzolisho. Siyocela ukuthi simamukele bafowethu, simlalele amavideo akhe azaqede, simlalele kahle, simuphe indlebe naye efundise njengabo bonke abantu, uzofundisa nje ngestory sakhe bafowethu. Mina ngizokukhuluma kakhulu, ngizombingelela. Bhuti uyaphila? Ngiyaphila bhuti, njani? Siyaphila mfowethu. Hayi mfowethu, ungaqhubeka ubingelela ababukeli, ubatshela ukuthi ubani, uvelaphi, bese ubatshela ke ngestory sakho bakwazi kabanzi. Okay. Sanibonani. Ninjani? Hayi ngiyaphila mina. Igama lami ngumzwakhe. NgoAgumede. Ngizalelwe eNdumo endaweni yaMowayi. So ekhuleni kwami ngikhule ngifunda amabanga amancane ku St Philips. Ngokukhula ngaqhubeka ngafunda eNdumo High School. Ngaqhubeka ke nempilo yangithatha impilo yangibeka ematoweni. Kuhamba la ngithola khona amandla nami ukuthi ngibe nokwesikoro ngasemoto. Okay. Nje empilweni kusemnandi yonke into nje. Hayi. Wonke umuntu ejabule empilweni, nami ngagcina ngaba semathandweni. La ngibe khona emathandweni bekumnandi nomuntu wami. Nje sijabule. Sihamba nje zonke indawo. Mina ngumuntu ophinde ethatha uhambo lo ukhambisa abantu abadala labadasa imholo. Ngiyeko Mona, ngihambe ngiyeko Mbazwane nje. Impilo ibe right. Sijabule nanabazali bakhe futhi kwakungibona abantu abanenkinga nami. Yize bengaveli kubo kwakhe, kodwa nje bekungeyona inkinga ephileni kwami na, ngoba lanasendaweni bekuthando nje labantu abaziwa kula labantu bathandana. Nje ekhambeni kwesikhathi ngangibuya kwaNongoma. Uma ngabuya ngekhathi ntambama ngathola ukuthi akekho. Uma ngimfonela kodwa na wayithi usekhaya. Hayi, uma ngifika ekhaya kubo ngibuza udadewabo ethi hayi uhambe izolo uthe uya kimi, kodwa mina kade ngingekho ngalelo langa. Hayi ngoduke ngihambe ngiyolala kuphela izinsuku ezimbili engekho, and ucingo lakhe wayengasalibambi. Ingabi nankinga, yize inhliziyo yayibhlungu, kodwa yayingeke into engizoyenza ngaleso sikhathi. Uma kuphela lezi zinsuku ezimbili, hayi ngizokuthi ukhona ngifike kuyena. Thana sami njani? Engabi nankinga, ngimbuze ukuthi ngabe uvelaphi. Ekade ekwamalume wakhe. Hayi, ubuza ukuthi kwamalume wakhe kanjani, ngoba phela ngithe uma ngifika ekhakini ngathola impendulo ethi wena uye ubuye kimi. Sibe nalokuxabana ke ukuthi nalokho yilizisana, yazi inhliziyo lana ayiphakela umuntu uma ukuthi usuyabona ngathi useyakujolela. Ngimbeka isandla ne. Hayi, axoliseke lapho nalapho nami ngicina ngiyehla ke ngixola yonke into ibe right. Lishone akodwa nami ngoduke kuthi ngakusasa sivakashelana. Masivakashelana siqala ukuhlala etolo ezimuntu nje uhamba nomuntu wakhe yonke into imnandi. Hayi, ukuvakashelana kwami naye kungaphethe la hlangana khona la kumnandi khona, sigcine sesiyofika ekhaya. Sofika ekhaya kithi kwakuntambama. Uma ngikhumbula kahle u2014 July, yize usuku ngingasalikhumbuli kahle.
lapho asikaze sixabane mina naye safika nje sangena endlini njengabantu abathandanayo nazi abantu abathandanayo ukuthi uma nijabule nomuntu wakho ugcine sekufika lapha ya yabo komajabulisana hayi kusekuseni yonke into i-right ngiphume ngeveni lami nami ngusigedla mhlawumbe ngithi ngihambe ngizamela abantu phela emgwaqweni ngoba vele ngisebenzela ngomphakathi ngithe ngisendume etolo ngathola ucingo olusuka eNdoma police station ukuthi ngiyadinga ngiphuthume kunodaba olungidingayo la eNdoma ngithi mina ngiyeza mangikhumbula ngangisemanyisini ngithi ngiyeza ngehle ngifike ngizulise ngishaya uvalo sekwenzeke nawe yazi ukuthi uma ufuna laba umthetho nje kuba khona lokho hayi kuntambama ngo3 nginyukela khona uma ngifika epolice station futhi angihlale phansi ngiyamazi yini ubani ngithi yebo ngiyamazi umuntu wami kuthiwa cha lapha usekuvulela icala ukuthi wena umdlongulile izolo ngithi mina ayi angiyazi lonto mina ngazi ukuthi ngithandana naye khona la sekusayilisana khona kodwa awungangukuthi akukho la angazi angivule icala ukuthi mina ngimdlongile kuthiwa indoda ke icala uselivulile okumanje nje usaye kadokotela ngoba kuboshwa kwami kanjalo ngo2014 uma ngiboshwa bangichacha bangifake etoxini mangifika lapha na etoxini zaseNdoma police station ngafica insizwe embili insizwe eyodwa kwa ngiyaseswazini eyodwa kwa ngiyase Mozambique kulenye iseyila angazi ukuthi kwakunobani okay labantu laba mina ngazi lutho ngokwejele labantu bowuthi abantu nje abakade babeyihlalela beyiphilile impilo yokuhamba yokuhlala ejele lo munye ongaseswazini engibuza ukuthi ngiyawudla lo muthi usho ukuthi ungibuza inombolo manje ngithi mina yupho lo muthi ashuda angazani nami mithi nale lena bangibuza ngayo ingabi nanginga futhi nawe ngihlale phansi hayi kuphakwe ngithi mina yazi angeke right usingadla bangabi nanginga kanintambama bayazi ukuthi hayi isazokhala basazongifukuzisa hayi angifuni ukuqamba amanga bafethu ya izangifuzisa leza insizwa ungangukuthi khona ukuthi uhlukumezeke usibone ukuthi ufisa ishukufa ngendlela engangeyona bekuseni ngangabukeki ngizohamba ngakusasa ngiye enkantolo yafika ngibuza ukuthi ishawe ubani lezi insizwa zazikushaya okay zikushayelani mazisho zithi zingishayela ukuthi angiphethe lutho okay awukhanye kahle ngicakise lapho kusho ukuthi awungaphethe lutho ukuthi mhlawumbe ubaphathele khona estoxini lapho usestoxini okay ngoba uma ngifika enkantolo imanje efike ngibuza ukuthi ngoba nginjena yini ngithi hayi bangishaye estoxini yasethe nayi awusezukubuyela eNdoma ngoba usho ukuthi eNdoma uyahlukumezeka ngithi mina ngicela ibail kuthiwa hayi no ibail yakho izothatha for 7 days for application bail ukuze kwazi ukuthi sofanele uqale uhambe uthatha amagazi iDNA ukuthi ngempela wena lo muntu ngabe ulalile nani noma ngabe umdlongulile yini hayi ngi-applyela ummeli angitshele lokho engitshola enkantolo ummeli omapplyelayo kahulumeni kahulumeni okay ummeli kahulumeni ngoba nami ngangamile kahle ngaseyimalini hayi bangithathe bangibizele eNdoma mangifika eNdoma umseshi wami kwangwasejozini
Engilande ntambama mangifike eMangozi akuba kubike eMangozi ngoba ize kwakunzima ngoba eMangozi bafike bangibeka ngedwa nje kwiseli yami ngedwa kwathiwa lo muntu lo ufana ahlale la yedwa because inkantolo ithe lo muntu asingambeki nabanye abantu wawulimele kakhulu ngilimele impela kuthiwa angabekwa nabanye abantu ngahlala ke ngihlala ngedwa bahlezi bezongicheka bezonginikeza amaphilisi because lapha eMangozi kwaungavumelekile ukuthi uhlale nana amaphilisi ukuthi mhlawumbe uzwe inhlungu boyos bafike nawo ngesikhathi sokudla baphinde futhi bahambe noma uma sebezovala ke ngo10 sebezobala isibali ukuthi hayi thina sezizoshayisa kuzongena abanye bazofika nabe bezokunikeza lawo maphilisi hayi uphele u7 days ngibuyele enkantolo ngenza iapplication bail inkantolo ifika ithi angivumelekile ukuthi ngathola ibail ngoba ummangali uthi mina ngumuntu oyengozi empilweni yakhe uma ngaphuma nje la ngizombulala ngisho umbulala futhi mhlambe wayebona ukuthi uyingozi ngoba wawuqala wambeka isandla the time kunamaphupho ngibhenge nami futhi ngabheka la ukuthi usho ubheka ukuthi ngiyingozi ngoba ngesathi ngimthole ephutheni ngambeka isandla kodwa okwangakhona ukuthi isandla umbeka kwami isandla wagcina selimala lokho kubi ngoba ngesathi ngimbeka isandla akaze ayishe eclinic kodwa ngaphela umuntu istatement uma esesibhalile amaphoyisa okwabo ukuthi bamvikele njengommangali kummangalelo ngibuyele etoksini afike umphenyi wecala angithathe angise esibhedlela ungiswa esibhedlela ila ngothatha khona amagazi iDNA le izothatha u3 months uze kutholakala ukuthi ngempela mina lo muntu ngamdlongula yini izeke kunjalo iDNA phela ibisebenza ngokuthi impela lo muntu ulalele naye ngoba ayikwazi ukubona lo muntu umdlongulile noma umdlongulanga kodwa uma ulalele naye kuyavela lapha na ukuthi ubudoda bakho buyatholakala kuyena obutholakala lapha buyameshelana negazi lakho usho wena lokho akushoyo ukwenzile yize wena ungambambanga kodwa uma uthi wena ubulali naye nje icala vele ihamba nawe kwenzeke ke okwenzekako umseshi angibuyisele eMangozi ngihlale eMangozi ngahlala u2 years kuba ngumathe endlini abantu abafika bawu2 ngisatokile indla ngihlala kuyona ngihlala ngedwa usatokile nje ngitokile nje ngahlala u2 years eMangozi ngomuntu wafika ngakwazi ukucitha nasizungu omunye umlungu wase Maritzburg wayeboshwe ukuthi akana passport evakasha naye eMozambique waboshwa ngahlala nawo 2 months naye lowo ngoba ukuthi nje ngizohlala ngedwa ngalo ngiattenda ke icala lo ngihamba nje ngenkantolo angifuna ungasho ngagcina ngithi mina kungcono ukuthi ngimane ngihambe ngiyodonsa nokuhlala kanje ukuhlala wedwa kuye estoksini ngihlezi ngedwa estoksini ngiyabona le cala vele already lizongigweba ngathi mangifika enkantolo ngatshela ummeli ngathi ngiyacela ngicela utshela inkosi yankantolo ukuthi ngicela ngigwebe ukuze ngikwazi ukuyobala kunokuthi ngilongihlisi estoksini hlalele into engayibali ngoba izingane zami zencane mhlawumbe ngiyohlala ingane ubunazo naloma lo sisi cha bengenazo nganginezingane nomunye usisi engangihlukene naye okay so ngase ngithandana nalo ngangishiya abantwana abane so abantwana abane nganginabo
angiphume mhlambe bangakhulu ngangokuthi bayonakala ngendlela ukuthi bagcine bazi ubaba kusejele ubaba isiboshwa ubaba isigebengu ubona ngoba phela abantu emphakathini abanye aba-understand uma uzoboshwa abanye abantu abakwazi mhlambe ingane imiganga beyikhuze ngendlela ukuthi nayo izizwe ingakhipheki isithunzi ngicela enkantolo inkosi enkantolo ngicela ungwebe wangibuza ukuthi usho kanjani phela uthi wena ecala awulenzanga ngathi mina inkosi enkantolo angimdlongilanga kodwa ngalala naye ngalokho isidoda sami siyatholana kuyena nami naye so akukho kunye ezisinqumo esokwenzeka la ngoba yena uthi mina ngomdlongula inkosi enkantolo ngiyacela ngicela nje ukuthi unginike leyo mnyaka ngikwazi ukuthi mhlambe ngiyobona abanye abantu ngikwazi nengqondo yami ngikwazi ukukhululeka ngoba la ngihlezi khona ngiyoze ngigcine ngiphathwe izifo kunzima ukuhlala wedwa yathi inkosi enkantolo iyangizwa basolidinga udaba lami kwakungo-11 emini kwathiwa angiphume bobuye bengibize ngaphuma bayongivalela emabhubesini la jwayele ukufela khona insizwa iningi ziyangena ziyaphuma kuthe ngo-4 bangibiza ilapha bangibuza khona kabili ukuthi ngempela icala ngiyalivuma athi ngiyalivuma icala manje ngiyacela futhi kwasenkantolo ukuthi ungiphe leminyaka oyozongweba yona ngicela ukuthi ungibhekelele because abantwana basebancane lokho kwenzeka lokho ukungaqondi kahle kahle ngecala ukuthi kuyini ngase ngikhulumela kodwa ngithumela ummeli ukuthi ummeli akangikhulumela phela ummeli wena izinto ummeli akavela akhuluma into ongayishongo wena inkosi enkantolo ayicitha ngasikhathi bangweba iminyaka engamashumi 20 u20 years base bengiphulela u5 years base benginika imigoma nembandelo ukuthi uma ukuthi angizukuyiphatha kahle la ngiya khona lo 5 years lo uyovuka uqhubeke ngabonga kwasenkantolo ngoba ngangazi ukuthi ngase ngichazile ukuthi ngizohlala u7 years 6 months yes u2 years ngase ngohlayele etoxini ngaze ngayisola ukuthi yazi ukube ngavela ngayicacisa elilendo ngendlela engiyicacisa ngayo kube iminyaka emibili le sengiyisevile ngaphakathi okay kuyila ke la ngwetshwa khona mina ngizobuya ngizonichazela ngosuku lokuqala mhla ngifike ejele ukuthi kwenzakalani